Welcome to West Kirby Anglong Trekking Tour. Wow, ang sama. Kok boro beteng lah. Kok kok sampit ko lah sakit. Hello guys. Finally we have arrived in the upper section of Karbi Langpi near Umserang. So Korti is shooting some videos. Hello everyone. Yeah, this is the upper section of the Karbi Langpi river. You see how beautiful this place is. It's just beside the Umserang village, which is around 20 kilometers from Umlaper. Pini ladak litum West Karbi Anglong Chungchong Arlu along litum along litum kuan ni kidu kipasung kuan ni ladak kewang litum dalang nupan welcome na banang litum stame anak padu for Churupara pani litum along ladak non iprang andu se na kewang ji andu se litum along kapacetang ji na banang litum na kabori na banang litum kewang litum stame cerap citudun ji na pani litum ladak along ke Japon ji du na pani litum ladak long polong trok do masih dia tum non kita bipo pen kaningi gangbra kaningi dia lamang ke alang itum len gas kimang atum ta alang tumata curug par piglo alang itum pan nang kelang thek nang kijui thek mane nang kelang nang tapi kelang thek mane along tinggal pitam thek pan alang tumata curug par piglo masih non itu malong kime sen kelang menene ulang la pura dolang aku kuah berna pura dolang lasi non itu mang tan ben kebang pergi mare nang kicin lang nang kelang nang asarwe mate ini tu malong kelang menene kelang ya tu mata ni kita do mana tu falo don atum nil tumi yo don Karbi Langpi along situ. Athai bang pute kelang ni thek sukali kelang sukali tami yo we are alien tum lang ta thek long ji hala puge Meghalaya lo Jantia Hills so la puge tum Karbi Anglong lo tayo sarang arong ti lebu dam kami lo lang lo din ke adin ni kelang sukali mau tum same wang dami dage tum da thai nang kelang lo aku terang asang mutai mana ke Japon da arong matlo da arong so matlo oh si lang le tum bang mat ning arong lo churu lo la ton room di thai po si churu lo so din nang room di thai nang mesen di non dam la dola nan so se kelang mi adim nang tu thek polong ji nang prang chi wang ji oke pangkeng chola son tak thak kelang mi adim mate nan so se adim nang tu la paklang po Eltum pun the first Chintong trekking tour 2019 ko bangke big zik asi nang tumta suhud participate dun ra nang lang dun pate nang chui dun pate nang trek dun tha sila bang suara ma ki don lo stame king mai oh bang suara message no dite ikla jong lo ide ye pansi no isik ding so dak pen hamren pan lang kahit do dak pen king namun padam oh dak pen damun de Meghalaya Province Panchok Namdong Korong Damlong po dak pen kom sta hati din das bakla dak pen hadi sorry ala thongnok biahi thi berapa lo gadi thongnok biahi thi lo pusi damlong po ante pini na tum hanang ki Japon ti mate na paklang pon si pu dak mate ko pun ne sini bang than thek ji oh than thek ji apo ta do lo sita me je adin mesen dim do kedam ji dim kita ini mana jom first lah itu jom lah rong akung siwang lo
Nong adim ilong dam thanang la trekking arlu meme mate adim ningarong meme dim le dam pro nang dak pe nabel dim ta pe spot sobat Arjulong lo Komali. Rep Komak dola. cái đam mấy cái là mùa nắng thì chúng ta đặc lăng chút xíu nắng chúng ta đã ăn cái lăng này của nó thì lòng qua đặc tên nắng lăng cho đây cho kilo xì lăng nắng như là Chúng ta đã quang nang pu, chiến thao nang po. Nang chúng ta nang lang tha. ini dak tay đi chúng ta tiếng long ang long arong của ta kalau di long di long Lo wes kar biang long kan las ke kar biang long chúng ta tiếng long cái atok ani ta chúng hung đi đam là mấy là cái gì chúng ta là seperti ben kita nang hung di lang kucing thong anan si muy pan samya long long ta itu nang itu sampai ni cuma long agi nak kidunot lapen ge pasti thang hanan itu man nak kira bun tha Hello, good afternoon. Today we have found a new waterfall. You can see behind. The water falls directly to the bank of this Karbi Langpi river, and the local they have not named it yet, so we will be giving a name soon. We'll let you know. Watch our updates and all. Video. From here, just like maybe 20 kilometers, we'll be getting this Arting or Hayapsir waterfall. So it's like in the upper section of this Karbi Langpi. It is almost 20 kilometers from Bukitaran. Yeah. 20 So might be more. We are Might be very more. lucky enough to find, and even the locals they told us to name it because they have not named this waterfall yet. Coming updates, we'll let you know about the name. Once again, we are here with a new waterfall. Yeah. You can see behind us. They have not named yet, so we'll be naming this as well. Do watch our video.
We are from a deep jungle that we just come across. This. That is Meghalaya, you see. Meghalaya.